brother na me wa asem kakra me nim say ya onua say o man Ghana e hoi nsu etene an kasapa no bi ni Ghana rivers ahodo me on say me old they say money send that call Italian send that call for lo I say they old boy sir but bra me nim say Ghana so den ka rivers there bra first na yo river Ofen river Ankobra river Oda river Brem me timi mo bo nsuo ni din bra wo hu nsuo ni say nsuo de da ha o ti ase yes na wo hu say yes Ghana ye wa de oye bra me say ananu ya me call Ghana ye ho ye twa bridge bi na me say na nsuo be ni na me say Brem na me say what bra me donya me say enye tin o cafe ya ankasa cafe ya me ko bo cafe ya ekono bi say si eni pa bra say fish o de be o mu nyina condemn galamse na se o man no yeso ebrere eso time na ye se akufo ado wo so no NDC for no de ye campaign say o mu ba ya galamse no mu ye de mu betu ase hu Captain Smart krono ne katase eno mu yi ni free otek na je no ma o Captain Smart here Captain Smart the record so hwe papa yi agenda 111 hospital so sisi na me de bibia kra nyam ya say sa small boy na o ya Ashanti regional minister no sa small boy no Franka mo akohene wo buy overhead obi aye e na wo di paint e ko paint ho na Ghana for so bona baso se wa ye adwuma o ba fankuru David so ba fankuru amo akohene mo akwaba o mejo so director obe ne dey apomote say Nyankopon adom me ho ye na won so Nyankopon adom de rade asese eja ya behia behia ya choka eje ize o se wa wudi ma bro chira bla bo adwuma se wudi no the friends anu me ntua wo gina ho ya papa Jerry J o se anu ma ntua wo gina ho but na nanu se anu me ntua wo buada no credit na nanu kan ibom de beje adi sa cause na na masem de ntwa absolutely no super no ya kamfo very good indeed omo de katwi ya kan se ne wa woni apa o hene ba na e fro say okay edi ama me ene me papa ede to me de e fre me na Asumadu but ya wo me kwasi ada but ya kamfo de me na di mum na me yuso no mo nti Asumadu okay ene de fre me see let's make so ya asantene kron so tutu nana me nana ba kope me boni di ano ma paja me mo ya brother na me wa asem kakra bu ba Italy fero say me ba Italy 2015 na mbe re Italy na sebe wa woni ma bru chira asem no nkrata asem no wankwa a wo se yanko ja o se abru chira so de o ba na wo botaye si wani so wa so nya abotre nti na mon krata asem no so de me fight ya nti yan fan say men saka enfie na imu eni na msa e ka men krata trinkwa na de nya ya dawase enfie na eni na msa ka men krata sa well say watch chire ya si na wadi wo hon komo kakra de chire ya be say yenko amanyo shemu kakra pacho wan kasho wo hoyi yeti say mahama abedi edi akonwa since 2025 na yeni mahama dada na enene mu na wapai menim say wo kofie chire o me kofie December ya na kofie I saw free Ghana by Chedi. Enche ya this year ye mwana. Me ba January ya. Enti say mahama pa. There na wo kafa na mamu obu no wani. Papa. Obese ye nyini ba ye nyini bia asa. Okay. Be fan say me maba be di ka to ye. Ene ye papa kofo. Onne me first aba me tu bi e wo Ghana that time mo Ghana. Okay. Tell my papa Lawrence. E free so no. Ya papa kofo ne atames e pre ya kofo na we ne and me first about 2000 am to maba na papa kofo betena so no in fact enema ye dey e kama pa because me Ghana me fitani so enso tama na mo fita ho no
or the loan be buy ya we fit any cry with me day ekwaje loan bi na wo de bebo e be hye wadwuma ni mu e ma wadwuma na day etumpon afi no na chese Ghana no nipa ho ha ye or the policies be bye ya be fast health insurance obe ko wo a okowo free afi kura no the buses e buy kofo bus yeah buses na ankasa kro be Italy abai na de ma no because all has buses yellow bi na Italy I said na sa buses na na wo and ntina ye Avico na Avico iti kofo be Italy abai ha na Italy abai hu na memu na obo na ye no se je fa ko bo awo man sa buses yellow bi na Italy abai na de ma no wow oti ase afi ko du be be nkre ko school kura wo fo bus ni free se wo kwa akra wo ko se asafo na ebi a VIP se obejo 1000 a ko VIP e chemu mienu otu 500 ntide na ope ahoto wo oti ase e papa be twa 8 years e ma hu say yes or the policies no the buy no wuja ho no still an e da so ye dey e ye adwuma ti mu ara ye papa meals also nyame fa the crazy ye obaye papa ne bae no do ono so e de niam bi toto fo mu ananka niam no so ko ofolo kufo de na ma nke Ghana na ekọ nanim e na ba mu fufianto ata no dware abam na ya papa ye ko ye nti ye papa ko ye no e na papa mahama eso ye de e beto aso nti ye papa mahama e beto a ye papa ta mess de so no afi na ne ma yere jinsem so ho na ne ma sesa fine ne nim se ade de also afi no so hye the policies nti ye nhwe eti otwa ye papa mess de de wie ye no ye sa to aba ne sa ma no e ma ne be twa ye papa mess de ni nyina ye de e kan ho na Ghana for her see no no we be twa papa mess na ye mfa nipa foforo nso je dey emra na ye nhwe e na ode nana adodankwa akufu ado ono so baaye nti akufu ado nso baaye no ono wo ye the campaign no o say oba ye to mana obema free education aba ama awofo nso ko man ha o mo te se de ye papa kufuo e baaye obeka ye say me ba me the health insurance be ba ya be ma mo ko hospital eni ma be ye free ama mo nti papa no so baaye na mpampa ni wan yi akura no de self free education here dey e baaye afi na awofo no so aye dey omoni eni anje ko so bu ha o tibida tab no ne ma bia 3 e ko ese so bi na ko free o mo atu skada so ho ama che se o hwe afi na Ghana kora education na dey aba system ni mu ama hu se akora keto akora na o ma bia so education ye dey o man o ti ase se nipa na nye clever da bia o ma na nkonanim nti ba sa na ma Ghana fon kula no so ai clever wo niam bebre hu o Ghana so what you see man for hu he ha wo mu o twa 8 years ni wie ye no na papa mahama sa dey esa be gina biem se ne time anso aka no 4 years o so sa ba na Ghana for so okay o 4 years na anso no ye de be ma wo sa abra e bia na wo be ba be ye better a chen akufu ado na Ghana for to abama no bra fine time I was starting the campaign no born to wa chire ne ma oba obeba be ye won say MPP for the ba omo no bejade ye to ho na omoko na ade nso beja to ho na ebo the whole Ghana so wo share kura bi ase wo she to kuro mu sen kura kan sa de ne kan enso no I say papa no e de kasade bi e be to Ghana for trim club you say papa ni platform so ka e ka kire akuafo say koko na akufu ado to no 36 no oba ono de be call almost 60 million be the old currency that na me nimu ayi o de be call 60 million o me akuafo no anya gidie bi say
Any way so policy now also there ban so bad. Abani ought to be one you went into the year. Abani ought to be where system will be play. Abani was from Musica Bebe. The Dame there. Coco no bono. Coco bag Biala Abani button of button wabuchi. Oh yes, Sika 9,800. Oh your Ghana is Canada no more 98 million Ghana cities. One bag. There's a button 98 million. Yeah, the end to my way go. Fine. Akufo advice or the free education aba nkurase wo hina obi anya bi odze no so de koko no so ecosystem na the whole nkurase wo ba bia no obi aye koko fuo nto obi aso be den ebengeska ato no nti sa na tere ya ntoma no na omotoma no na hwade o papa gina platform so kase se me ba mu koko fuo no me de pori tank ebe ba bi sisim na metu nsuo na wo de nsuo na petepete kokoko so na aso na wanya bebre na ezu we for no fifi ye beba betu borehole wo ho na de polytank esi ho enti nsuo no nto a na wo de hose na wo de hwehwe gu kokoko no so se na be ya ebesoro ye ama yetimi enyeska agency o kan sa asem we sebe say nye enipa na eni education a ekwan be na be fa so a wo be yes ade no e wo Ghana kuafo nyina me ma brepen o matwi ka e wo sankore na metwi koko na ba bia me kotwe koko e wo sankore abuom obi onum sankore bia no abuom ene camp ene enkurase se hwieru amuho nyina mede ka ewura ekofa koko ekwambe na wo be fa so akosa akuani na fuo makotu because kia no kra na bi so no duru ba bia megina na ayifo no loading boys na kofa koko na ba wote ase ekwambe na be fa so abekwa kotu sa tan ayina ade tank akosi nipa ne koko mu a obegnya nsuo apetepete ne koko so wo kan sa asem le kire nipa but sebe enam se na education di sente no amanfo so ti ase ye se papa ne beye first year udi ka bae wo se obeye confirm masa Ghana pa hey bra ku education ni so kro di brewo asa mi donya me na de wo de hwa bro kira ha hwa bro kira ha ena ade so ha ye Ghana ade ha ye Ghana ani suatra ona bia o me do kasa e na chechire o mo man ana meboa bebre me so am ko school na ye free bi Ghanaian language you say Ghanaian language e ye twi yeah ansa na bia ye be sua brofo ne ne man kakra kan ho Italia uwa office wo te brofo sen kra na odo be kan Italiano what you say because no kire ne nkura na no ko na say crown president de by say office bi a obeka brofo wo ho no no say nipa de be you free ho yeah any kwan say ye de brofo ma obi yes fa kasa no ye kura ye ba kru mu han me ba ya yes me go school what you say me go school sua language no and so Ghana ya ye hu sua tra na ya to ya kasa atwena ne ye sua brofo broni de eno na ama Ghana ya ka chikura na wo ka se bi na hu hia me pa wo se papa na se obetu hwan na hwan ensuo nkurase wo so yeso na wo twika ntino wo nim nkurase why not bra minim sankore abuo mu atechem kwapon sehwi yoso sehwi adwunase sehwi awen so oh masa your friend is saying sehwi yoso area ho nyina medeke akoho kotwetwetwe koko sehwi bu akon sehwi hene bodi ho nyina minimo medeke na me twi koko no basankore to dwere se mahama dad ni pa exactly what that graph wo be dey why sadio we papa Ghana regions say 16 regions
Unu akuafo dodo e wo Ghana. Say Ghana dey your main occupation eku adwuma. Me krom ampa me. So ati ase. Ye ka omo koko fu a o. Ohwe hu nwi. Ehokra no nipa dodo se na betu amena no. Boho no di nsuo no tank na sisi mu ama ho mo de begugu nkoko. Asem we di ahyewa. Okay. Hey, hwemanso abore. Leko mikro ba kwin. Ofen so ofen edunkwaw. Hwe odunkwaw ayamfre. Ho no mu nyina ku afo nko ana egu. Wo ye de na wokutu bonho ya wo begina platform so abeka sa asem we akire di party ase ato aba ama wo. Adro. We. Adro mana. Masa. Ato aba ama wo bepem ne. Sa de na wanye. Say what say utwa 2 years. Koko no so a wo ba yen so ade na wo no ipa na de 36 million no. Wo ba ya wasa be tesu say hwi e de about 25 million. Na say kuafo na wo koka so betutu bongo na ma wo mo no eno a wanye. Koko no so wasa be tesu say hwi. De ha wo mo kra so de say me ko Ghana yi. Wo ba kona obi su osum na no adan o se me dem koko ye o siska ni ho a de tua meka 25 million na wo di koko de ko ye no eno kran so se ntua eso kufu ado time na 36 no o tua ye se ye tumu a no hwe na supplies no ye te so a wonte so but ye tumu a wontum na abe wajibi egu ho na yes na be si wo nti nka ba ye no o de wontumu a o mfa nko 60 million ne ma wo mu a maintain 36 million na ma wo bra waji ne magu ama na Ghana say Ghana pa bra wo kwa awurade nyankopon me si Ghana pa na me si awurade na desert be pa so na boy begu ye bra wo de hwekuru mu ha hwekuruwe tibia kuruwe sete bibia de danakwa wo ye adwuma yutua wo ka correct afi aso kra no ne asa weke interest bi wo ho ya se je fa opposite etua wo ka no wo ho a wo ane kure wo ba check wo phone so abane se wa ma bonus so what ya say enu nti na ma Ghana for young boys here boys here wo mesi so Ghana ni abra ne o nam desert ebewu Libya ebewu osuo yi so bra o mana seputo hwe wo de galamsey eye campaign ti abapa yi Akufo Addo e de nsuo e ko se nsuo gutuam sami jam saboy no kra de me wo small boy wetimi cassette Akufo Addo se papa ne saka wa wo ye kromfo and oba ye gold board what ye do wato ano as a young boy you enso hwe and ne ma ye tete e free go up omo ka ho news o e wo ha nyanto ba se ye beba honom na wo ka asem bia wo se ho na ye hit very good ganam se asem no e wi na gold board so fine after koko no do mahama kraka so de tank de besisi amanfo ayisu bra afa de wo se ba ko first year oba wo so de confirm eja se Ghana ye dumo de nti ebewe when you ask where you say papa we can say I remember so say ne first time no sabre no no hu sa manfo nyino jo mo kotena ba my area ho no mo nsa ene a confirm nti we ye police de bo man bra hade o a confirm na anye yo wo se be second one afa de wo se wo de nkokọ nketenkete enka de wo se wo ye de say either say ebia any region bia wo be poultry farm ewo ho company of poultry farmers wo ho da farmers enti ma wo fa kashem na mo produce fa na o mo fa kromo fo yon boys no mo nya adwuma ewo ho o ti ase ye na po enam enkokọ ne mra mo afa nkurase no bia benya bi na wo ko fa nkokọ 3 ase hwan abre obi se je ye no obenya ya akokọ no akokọ do benyini portal so otoa onu antimi nhwane onima nipa na odi akokọ do koma no oni machine so odi hwane kosua no
nti de be yan so be kuma akokɔ na we as operation cost loss na say akokɔ na wo de command no mfa so ben na ga oman ni nya no wo must spend this cash on bra 200 and something million bra de Ghana education hey bra okodu Ghana na wo say ya ka chi kura wo ti ase ankokɔ ketenkete na ade ba ode ye policy amani party ase ato aba ma ho nkokɔ ketenkete afi kura de o say 24 hours economy 24 hour economy no 24 hour economy no obi o hye sahwi abo sahwi akontomra no sa 24 hours economy market na wo si wusi no nti anajo obeti afa afa koko obiti koko mo o se me kasa me matwi koko yetimi nante ekobe se hane questora ye namfom nam koko mu nko awo me akofa koko loading boys na akolodu koko ko kanko no mo dia begu me kan no sa nipa na o hye sa akura na se no 24 hours economy no obede wa benefit wo but free education buy no ne ba ebe nante abesna bakuru kasim aku school boarding kura na ka ho bi nti what ya say akura no o hye kura se hwe akura ya akufa do den ko London no akura bi ase ya se kotia mua no se twe nim nyansa etwe suro ko hwa e mobo akura bi wo ho ene o London okọ kama mo ko hwe no mo ko na okọ afuom o maame ehu wo mo kro o maame ye wu se o hu nipa bi se da nya o se o nya abatere na oba no exam so no ye so oba no na atwa nti e ba be fa na ko na akora no wo London free education ye nko ye ni ba nko nam hene free education na aboa no na wo de wo de policy ba wo se nko nkete 24 hours economy na ne de are why ni ebi padodo se na benya ho mfaso ehia for say ye ni no wo ni ska no wo nam hene e ba market wa ba be to ade anajo nkurasi e ko probo kanko ho ewurade nyankopon Ghana ti da be pa ne man yi pa ye ni be da ho ye nipa be kan okra nipa be tiase dinam se na ensuo be ni ana mo se brem nam so what bra me do nyame se enye tin o cafe ya ankasa cafe ya me ko bo cafe ya ekonomy bi se si eni pa bra se fish o de be o mo nyina condemn galamse na se o man no yeso ebrere eso time na ye se akufu ado wo so no NDC for no de ye campaign se o mo ba ya galamse no mo ye de mo betu ase hu unu se me ko kumase me fi akra ko kumase o mo kire me MP ba NDC ni ne site sa oh kono ngo kwan yi so kono ngo o mo se NDC ni site ni ya o no tu galamse NDC ni pa bra ya mo jira platform so se mo ba mo betu galamse ase na fe kura do mo kura na be se galamse no what say bromani mo nyina galamse aje oh na nka me hu na doma hene ka se ni kurum pa de nka galamse de onye bi da enso ne doma ho nyina galamse NDC aban no wo aban na ma chese wode na no abeka asem ama eto Ghana fo tiri mo moto aba ma omo mo nya aba ni wie no akoye se omu group no nko na yese no omu enjoy well but because me kai se mahama esman krofo mo ko galamse site ko kan se mo omo ba galamse no de omeja ma omeja ma sa kufa do se sa asem na papa ne kan na da manfo tima na e do mu tiri se no asem se bible kura kan se de edi akoye yem de nguye ho fi na mum de free wonu mu ba ena egu ho fi pa yina mpaja bi na se me yesofo me Roman e o se de ye di akoye yem no enguye ho fi na mum de free wonu mu ba ena egu ho fi enti asem a wo ka kire wo mo no ene so mfa so aba na se yensuo nyina hwe me se na se mu me hwe dam ankasa e generate akosombo dam bia e generate power mai bra wurade nsuo de ba pa be ka se ti pa galamse na se wo ma no kura na bra uduru Ghana ohunu nsuo yeso pa de nka kan anko brawo akam mai mu so de yede your friend say ensu etre say do mahama president do mahama ye panicho so wada on sorry now they on fa Cape Coast
ekwan no so nsuo na ese nsuo kese na bebo eponimu no anya kobra enyanko ase oda na oda da binya oda o nsuo ni din ase oda da bi oda am se fe sa nsu kese pa bebo ponimu bra udu ho no a o side ho nyina pone side ho nyina ko de se de ya tu na tie pa de na pono so udi ne hu ni nti no oda yes oda ne ba bi hwade we emrofo yi hu a na omukra yi dey hwe gold a Ghana omutu no hwe China ni timba Ghana ebetu gold esesa gold no go play no de ko nukuru ko ye nukuru mu ye hwe ye ya ti kuru mu ye kura ye di pa no o ba Ghana uduru ayi a uduru airport a yebusa siska sen na wo ho a wo de ko o so declare mu ska dodo siska no do so a o so ye duty no oje wo tax empresa de broni aba Ghana abefa gold e de ba o ma we mu a aka chense bia siska na wo de kro no tua ho tax na say tax say na utua no ho obefa sa gold we dia ati pa jo jure se garam se adwuma na koye adwuma bia se NDC for mpain for na China for na kabo ada kabo momo ye na go China ni de nko na me hene ebetena Ghana akotena foresim foles ye na nanom di jaye ni o brain okọ Ghana ehunu foles ya bubu ni yina first ni ye na nanom kotwa wo ma no ma be sensene no me dia wofufu am ye di ene de ye machine because wo ma na san ene de machine dade ene ye mfufuo enye yare na ato am o man o man pani o to wo hwe sa de we na o ti ase ama sa gold no mu tu no wo se gold no wo de tukura na nka o man na mumu na ento na ade sami jamfi small boy na no obetwa ntoro dira platform so di akufu ado atem akufu ado na nankansoa na nankansoa ene sami jamfi onya munya abanu wie no wo de na akoto cocoa board na no gold board sorry gold board no ne de to ano na wote so ate car say Ghana yabo ano edre 22 billion US dollars 22 billion US dollars na ti ujule se mkrofo yo moto garamse gold wa and anti abane be na wakese okun atia garamse at the same time no so ne to garamse for obon ya ba how possible obede wa bra because sabi dem fira wo na akoto ya LCD o ti ase say so bra garamse na gold ben so no obeto e say why na do say we MPP for da no mutu galamse ni nyina no no de ndisi fu agum na de ma jehwe ni nua ono president Ibrahim Mahama ono say ono president de fact ono hwe entura do Mahama tu etwae no ba bia ye de ama no so okotu godi krono mu frɛ ho bi no omo de wo say that man o say okosi airport wo mebo airport nti flight we free tari adma ko sa airport o David na traffic on the question gold eso ko kai kromofo o me be airport amam kromofo mu nim hwinti education o mu ni agi sriye ye be airport o sa airport ro wo salu pretwema besi wo uti kromo ro o ehine fa na odo wa yi o passport o fa e di akotu kwan akokro bi amanone education o kan sa de we o se mo de kwa adwendwere mu se ade na o ye na enye possible e ono an interest nti no we de wo be si sa airport on na busia o ti ase tu se sa meja mfide o bo Ghana on the small boy ne kra de on de wakum Ghana so o sa nti se no wo pikiska gu ho no o pa ye nko bet se sa meja mfi se aban bi ba na ya anche no ahwehwe mu anhuru sika wo de asie e wo Ghana ebedu bebe wo ba be president sisubiem mese sami jamfi senye NDC de bebu amamu ya kopim si bewu dia na sa aban esesa na aban ne ba no wan anchi sami jamfi an logo sami jamfi anhuru sika dodo a watwe akwaro okuta adun kase o we smart raw small boy no watwe sika na sie pa watwe gold ni bi die sie because that be akwa no ba be president onto pesco be campaign future planning opa yenko bet so what you say enti krono de krono fita krono no mo say omo bo ma no da ho say ye wi sika sie e pop sika ye pompe o pompe sie say de o sami jamfi gina o say
Kufuado de na busuamo na abetena o man so na was mo fum Ghana ska said your children be ni ho mahama kura ka bi and so ono small boy no betena so hwe kakra e ka ono de abre o 22 billion US dollars and so nam so ye ndisi ni ti no aye kata so miamia so but we ase no so we president also ma o se ka na animu twa e chire twa so what you say ya jo dey say o petete say Ghana for tete ma masa aden twabro chira ha say wo ba wo na aban we oso no obu man na o ba ya de aban na ye no na so wo to aso o ti ase e na hwe ha kora si o ma si aye ade no kura e wo se se fa habari hwe kuro ne fe efe pa kuro ne fe pa Kuro nefe. Because the gardens are look at what I see. The gardens are in case of quite Juma by what bread. No, I better now Jojo who. So what I say, I better or coffee beyond now Jojo. What I say, Ghana infants as a ben or Moody Bayers idea way. As I say, Ben or Moody Bayers idea way. So what I say. Now, I buy in a bar, they are buying a yeno. No way you to. So now no me share YouTube. A year Kufuado see a market Kufuado we see say we baby. Market we see we are say we di mu dwa no. Do mama e de grade akosi mu dwi market yin na gwa dan also we see 24 hours economy market. Na market wu yan si ye no ye si awie no ye bugu. Bra aka 2 years it is 2 years no say when wie sa market na kromo for there aho kire na ade ama o mo okuru no mu because there ho no mo kromo for osu o mo se ho no eho eno mo di o mo dwa o mo saka market no aye o mo denti say wo be si 24 hours economy market asase da ho kokosi foforo o baby o se de yes ni na wo bu agu na nti o mo ye bibi so o mo nkata na nado na record so hwe papa yi agenda 111 hospital so sisi ye na me de bibia kra nyam ya say sa small boy na o ya Ashanti regional minister no sa small boy no franka mo akohene wo buy overhead obi aye e na wo di paint e ko paint ho e na Ghana for so bona baso say wa ye adwuma o ba fankuru David so ba fankuru amo akohene ba fankuru na wo de paint e ko paint obi overhead wo no aye o na de wo bai wo de ohun nyansa so wo ye wo de na wo so de picture toto ya ka so na ye na wonti say o say ayi wo fa ni say so am interchange kura say nke ye na 3 years ya so match so ayi 2 and this for mu Asante for kete sha Asante ye hu de Asante de ayi NDC yo ye hu de Asante for de ayi NDC for enso mo Asante for aba o moto ye na be so mo eso na mo mutim de we ne ye oti ase Asante kro na da ho no ye akanfo nko na timo Asante pe ahoho che eje ahoho che the whole Ghana region bia kro be na be koso abenya Mozi Zongo wenya ayi Sabu Zongo Abu Zongo ubenya Yarewan Zongo sabi o etu kotamela ubenya Asante Zongo David ukotamela unya Asante hene kra ho na NDC fo tumfutu agu nipa ni ede kasa twitwie asei ye nuanom sirimfo ntem oti ase me tu me nana oh ani sirimfo kwa na etana enti sirimfo ni nyina wo ma eno wadane asandefo cause wo ya no me de na to me nana ye tana ye sei nuanom enso NDC fo abeka ede kasa agi sembe abehihye shebo ma watane abeda isrimune Asante entem so Asante entesa ye na otumfo oteso yi o se ono wode ahoho de kikire Asante no kunenso hwe ba bi ote na isrimfo nkwa na eka no hia monhia isrimfo atwa no wo tiase manya opportunity hwe time papaje ebeje Ghana kama ne military rule watana so 19 good years NDC fo so ebaye say do mama etwa wi a na mo so mo betwa be 16 years yes bra policy be no de ama Ghana waka asemo
because I see our Kasa Kufuado man policies are hold. Very good. Kufuado policies are hold. Very good. But the Americans on Yantro. Obo Mercy they went to me and can't. Papa Mills Ebano. Or say or buy no or buy health insurance or me once. One time premium. One time premium. Or buy you could see say. What's me no madam Miss metal so drastically. So what I say and to don't one and this for the good Edema Ghana for Emma you didn't know. So what I say we are the panic crash will be a noon and some na or so yede or Kagum go to say the echo so a man for and Cassam found and I did the amount for you. Omo Aqua will be Captain Smart. Me na me do take fan club. That time no will take. Yeah, about Kumasi first. About Kumasi first no don't take. No will take. You didn't know take fan club. Me na me bobo I will take. What you say? Me more pa my bo has babies. My bo acotes. It may be deep a football me from Kasola. Okay. Crew from the whole crew from would you also Kasola. One name me about you say. Me na fufu Richard mo ne Kenneth mo Mayanga mo no me na bo course to me why not Captain Smart that time on the abrewana na do ami Rasta Batuga akwe onukura wawu Gambo you know me na offer subonten offer amwa frempon you know me na wo tech fan club Captain Smart chrono ne katase eno mu yi ni free otek na je no ma o Captain Smart ya Captain Smart ya o dey start ya ne hwe eduru ba bi o kase di ya mampani jo mahama atem se jo mahama eye chese we ya west president enso enne se wo se gina ho so wo sa akọ o se gomua west okodi o kwa akọpre MP agina NDC that Ghana for no etine jo mahama kan say yekuta short memory because Ghana for no just say nipa no kan sama say ade yurefi nanka exact do mama kan say no eche Ghana mana ke ni class Ghana ni ba bi ato abakra ma do mama atem die kese say Ghana for yekuta short memory because o kan say na o kire ekura o sa betima kan say ba akopɛ o betimi kan asem do boko ezu na ye de akata asem no kan ye no so what you say me say ya hwe ya ho do mama be ba bigina platform so say muntie e ma mu okromu ha say no tete ma me be ma obi a be yem rechire e woni fie na omunyinyini a na wakum ho mo na mo de aye nkwan ama mukunu mu na mukronum sika o me de bebo makohuma no na mo de ahemu botum che obachire man kro no bo eyezu bo say e ma so beba ajusu yo because obo de ablechire bebre ami aye wo mo ana say nkrante aye wo mo because Ghana ho you kuta short memory de obeka bia no Ghana fo esu gitum say so say ngoko ngete akofa ngoko ngete abere kunu wi na wi a de che akoko no biem sa we akoko won to kosu amawo otukosi akorapo na untimi hwane eno no nso ntimi ka sa akokɔ no wanyini ntimi de keto de bi mu sɛ ebrew eti sa ye no na da be na be ye no kuro benyini a obeku na hwe ena akroma kura akokɔ pie akroma so kom de no because say ewira mu ndua nyina ne nsuo nyina wasɛ no nti nkroma ye say omu ne nyina de didi ofie say e ma ton fish ya so wan fa kanta ne ho wa na akroma be ho o de kom because onya dia ne ni wo wira because galamsey asɛ ewira mu ne nyina nti nkroma nyina be kurum ena ba be pa aduane di nti nkroma ba be hoho ngokoro mahama dio wa we answer we west president ya wa ba Ghana le so almost $1 na bo aba fom hwade o mitio akufa do time no na yesesa 100 euros a o me na me kan old currency pe new no ana e binim mo sa aha me say o say 100 euros na onya 15 million okay old currency betene okose sa 11 enu 12 million okay akofom enso be call Ghana wunim de ye wese kura ne say wafoka se bia wo kɔ me ohwim kwa ne so won no ofoka o kageti a no osiu be kwa
baby a comfort statue this no yeah bantuma yeah odu anu wasiu ni wakotwa no o se junction baby a injury FM no wo no yeah kajeti a hona wo fo ya no agigi muska wo etimudu yo bantuma ho na no no ja wasiu no waja mo no wakotwa no asa aba junction no asa ba juice ka fufuro no asa ju fufuro to junction wo mo fu junction na o se boshen ripa so bia no ko yi o kuro no ye fro sen kuro na to aso ho no yi kwane so baby adam bare dam ne wo no bare kwane so asuofu a bia ne ka ne ko asuofu a o onlo du ka je tieto asuofu straight Ghana police forte ho ehwe saa de ma we hwe wote ye wo kuro mu hanwe hwe bus de hia so betwa obeto take it €1 €1 no se wo free ka je tia e na ekọ bekwai kura e €1 €1 enjina bia nim jina si kotwa take it for na yanko Ghana for police for nim edi enti na ban wo ban no timi fa policies bi ma se kasi amulo du ko asuofua etuka jetia eyesei so what you say enti pani twa ne take it na fa ne ko asuofua street so what you say any ade obesi wo kwa mu wo be den wo twa take it no because o say high say wo twa take it no every central ha na bia wo ko say Sampara any o phone ha ne ha kra na wo si a enyo mo asa mo €1 na twam but for course na ye can say be na odi be pie mu ha entutwe say sa dollar na ye sia dollar no to see the number form no ye mbogafo higher na say what masa just I say ye kra ye nyuma wa ha say okay me fa no say aba form na di enti a wo say ye nyuma person ma men tro ade say no sebe say yeso ye enema kakra wo fie yeah of course say nte ye tukwan very good ma say ba be didi obese sa nka obese say scanner ya teso wa ha no nka ekwa a wo say ene scanner timi to ade no first no na me say €100 a 12 15 million no 50 million na me timi to cement boxes be 50 million be to be cement boxes 17 or so better ne the same price na near top Kufu at the time no the same price na near ton now abrenso $1 no o se so ane bo na aba form hwi na almost say nka inflation na kwa sis o send $1 na utua tax wa ko Ghana no so wuye no so just say o say utua tax e wo Ghana yes inflation so aba form Ghana bibia so e bo den me say bra ada be ko Ghana be bo o kwa no aboa wo ho sa o ko Ghana no ho adwenwen no we Ghana ni o so abodam so ho abrochra adwenwen de bi no go so ko fie enko yeah da bi so ati ase o ketwa se boga o ko fie enko bra o mana tete apansa me say o pa €100 na kwasesa e wo alaba hokra ne de ana times e kosoro kakra be nya na be 12.5 Name start say we did ga. Porting bag be say enyama 15 million you know $100 ni na besa. Esu kroma we did $100 I bet me di ne be 1 month. Oh, when dey na nipa ba ko je say na. Nkwa obedi ne be 1 month. Che say 2% kire me say e wo me say dollar no ne bo na ba fo. Aba fo beta niema nyina so kosoro Ghana. Ei, eniema nyina kosoro. Na ko ya na ye bai. Ada me ko ya me se me to nsuo kra wo to paper e na ari tu wa bere kroma ja coins de to nsuo. Coins. Na me bi nchiro. Yeah. Bottle water. What you say? Coins. Aha. Me yi sa coins we ya. Me yi sa coins we ya. E to bottle water. Me boa. Yeah, no could have. Eso Ghana ba coins wo kro mu nim. Ghana coins wo de to de wo Ghana. Na ye hwe to say de wo bokro no. Bra. O mana say mana be o nti dollar na de dollar to see the na nyam faso. Dabi. Masa yina wo se wa ma inflation aba form ne wa che dollar na ba form ni nyina eye kwa bibia no ya tete so Ghana se ga mu ya wate dollar so no
hu dem e kire no what dollar so a o se bibia ye te so yeah say mo say ko fa ne ma fira produce mo de petrol politics eti Akufo-Addo and e de petrol down and so ya asimo bra and the this another 20 1960 pesos na Akufo-Addo time na ye say oh enti Ghana for Ghana for say ye o say man ya ni da ho o say anwohuru ya adwene ya wohuru ya adwene na ntro na Akufo we do mahama ebe dina platform so adan ho beta ho brase e de kasa no o mo fan kwa adwene say saa de ni nyina wo de awia ya psycho yes wo de yes wo de awia ya adwene e no de say o man no o say be o mo say be kasa on pretend masa wote wo ma wi mu say pretend hwa mane a ye hunu wa ha what assembly me assembly amatre say yes microphone no mo se mahama nkotetem no yes suro o musuro ne se mahama nye the NDC candidate tonight send this bit me away na wo dey imagine NDC e o hwe say when say do get yala alanu ye madam wa kokko Ghana o oni na fair play be see Istanbul oni na fair play be see Istanbul o see ya o say do get yala o say oh minu ayo minu boy de ben o say masa di papa we dey pray aye no ebe pray president no bra na we wa ma we ti ebe ko yiri eni papa no wo no mu a na omu de ntoro hwe papa we ba omia ya o pray for Friday for MPP bra papa asembe pa na wo papa we ho Ghana nyansani ni papa ne ye wise on try dia ba ko pese NDC aban ye ba ye de ade we abre Ghana ama Ghana fo anya so mfa so say NDC ebe pemne NDC aban the pad ma school for nkuna policy pad oh well adi nyankopon Dabi na dia no wo kafa pad na me ba pad na wo kasa odi ama school for eye machine odi ama obi ase da bi entwa pad ne ma wo ana na use for forever and ever waka semu ade we na ma fa anwene ho dabi okochiche 11 oh well adi nyankopon ti dana wo ne beje no ade e chen obey dey obesu masa when your policy say ma be che pad ama school for no okay me ma no so mo school mo no so o che ye pad ma amo bo sa shows obodi pad ma ko be ma no tukire ah dabi masa NDC amamuo no awo se nka Ghana for ema wo mutena ba bi kura na ka MPP ba se MPP ni na oba ye wo de policy na wo de aba ye boy se Akufo-Addo ba ye wo de free education aba it is edu ba bi ka Akufo-Addo ye bibi na nya Akufo-Addo time ne so ye no ka mo ma MPP ni bi mra no won san to free education ne so ema mo fa kwa nimu a enu pempenso hwe omba ye overhead akwan no mu yi hwe abrochira ha no mi aban na ye kwan a we ba we to aso we ba we to aso for so ade ba kwan ye bona ba so pa no oye kwan o ye ne kwan na bra are ayi me ko Ghana ma hu poku ase interchange e te sa abrochira ha interchange bi pepe e fe kura cha abrochira afo de bebrebe o ti ase hwe oye bi wo airport side ho ba bi o mu tu ni di bibia me do nyame port fry mo hu a o obeko wachi hwe word abrosan usima Central Bank of Ghana and this for koye demonstration say am come the amount for the yes bra et papa mahama mere mi busa no 2 years money we because you fan broni years money 2 years money we broni 8 months be aye no wani ya et you fan 2 years no we on kire ade pa wa ya the whole Ghana for nyina e benefit o si oye expressway and according to MPP for and a contract and to order that. Now express road now we express road no be what say we mambo bio say we a contombra baby a kote odo Accra to Kumasi kra on fast or nimo Accra no be Kumasi mpo Kumasi kro nimo no be hu Accra it is akwa ne de wo ya aban bi ayeka kwan ti no de aban ka kwan aban si hospitals aban si schools na mom ya ade a o man ni nyina benya ho mfaso ya ibebo odin aka se papa we na de we esi ho ma ye
said the end yeah that's what fooding tell for the health insurance will buy you so what's I the bassa school free education she say so and about time I started to school fees I'm for school fees now because when we are over ground need it what the same say school be a crab be poultry farms I'm a school so no and can cry the nanka ye we den can be a poultry farm me school be a no me and go school be a school feed the new woman yes no ton bi no mo bi man kwara na we edi and can cry ye so policy be no how they aba so still what you na kasa aboko de that nipa and I wonu abusua ednam sumase e twi Ghana ska so hwe wonu ye say na anu ye play akoto play nyina private jet and how do your Ghana ni or mind ba oto aye na mmomma nipa wo manimu no enyamfaso the whole Ghana ni nyina enye nkura kese mu kwa no so munyamfaso efira ban ho jini nkurase pa no ya omu ni light omu da sumu edoko kofuo ede boa o man economy no e omu kura no se nka wo dwene wo mo ho omo no mu ye yi a e se o man wo de hwe Italy ha hwe akuyafo hwe sika the whole abroach Italy ha no omo mo sika ye akuyafo eso ko Ghana Italy de se afuo no mo do na omo de o man no aka ne basa kwase akeka Shaha, one I quit as a candidate. Obia no machine the idea, my trata and the idea, Juma. She grips, he says, Abba, Umco no muti you. Jessica say, a busu crana say, Yan to Crabani said, Chiao Moka. Queer Juma, cause queer Nukuta, say, crew Italy, in your queer Juma, Italy. Ghana Padia didn't quit Ghana. First, no, you cocoa. As when they or a memo banity. And no matter cocoa in egu. Amanfo etwetwagu. Omo cocoa gu to gold. O man pene wote. O ba wo so betu ayina se galam se na se kura se kura. Masa me se kuma se nyina no obi feature kuru tu gala. Obi na no kura bosontwe. Bosontwe hu yiro mutu gala. Na no so epo ho pa omu de omu machine kura da ponimu no omu tu ehoro gold rugu pu. O man pene wote ho. Nti da ade na yim future ye nchiri mane ba bra edin bobe no bebo yen ene akola ketekura nya obete ye papa kwa me nkruma din edin pa oja to ho ma Ghana nti after kwa me nkruma ene akora ba wote je okufuo din se papa kofuo e the health insurance e bai akola ba na akufuo ado or the free education bai eti do mama ya papa jo mama ofiri su se sia ede ade enkokon ketenkete no ebetena ho sa akosi awieye free education ebetena ho akosi awieye health insurance betena ho akosi awieye but sankoko na wo ka no ebetena ho akosi awieye 24 hour economy market na wusisiye no ekura bia benya bi kuro bia benya bi de ekura ase deep ekura ase bia betimenya bi de we your policy 24 hours economy anything now you see market nipa ni be di dwa no moko na anajo wan be fa koko fuom aba be di dwa ya Ghana ya dwene no sebe ana ye wire fi so ye wire fi eniema because papa de ka asema le ya ti asem ne wa bra just say the man de ekode pa de se Ghana for ya Ghana for na amfe na ya nsi fomo pa de a na ya entro na ndisi fo futuro no mutugu ni pa ni no umamu mani ana ho a ebedu ba bi no be ka se mehunu ya anka so na aka echi ya ajana ya sebo ho masa Ghana boss na me kai asem kese bi what Ghana politics me say teacher training allowance nurses training allowance automatic posting to nurse bra ekosise papa me say wan ko Ghana hu ne emeko na wutietie mu radio ne social media na ndc fo wo mu social medias sa ya o me ba betana atumfuturo agu amanfo ni bi te say sa Captain Smart no
ono ode na fu sa akwa ne se ode na fu ene ode nam bra okọ Ghana o kama na ekufu ado wo so yi nursing no owie ya ne aposto no o nursing no so yesa de na lawa e support no kakra klubi use be enkura mi no na akọ nursing training ese ba ko awie ya oye na eyi national service ba ko so wom first na ka ekufu ado wo so no omo etu alawa since ekufu ado free so yi bra se mi school fees se mi tu ye o school fees so ye de brewa o twen hunwi doso bra emu books wo be to na tare e hye no ekufu ado ta mo o mi uniform ina na ekufu ado de ma o e na alawa o e de ben o ni nyina jo se wo ankasa no ye experience o because me hwe mienu me hwe mienu me yam se na de na mo je alawa na da bia sorry a e bia school fees obi timi de 60 million one time o free form 1 e ko form 2 betu 60 million o free form 2 e ko form 3 o betu 60 million wo be wie no so o betu 60 million no so utua na onu e hu books time bia o be ko bia o books o so to ya so kufu ado time no ba ko na be di ka hwe no akufu ado time books ne ne ma bi wo no a ne ni ho be say we aban we ba yi ni nyina mitua alawa o ede be yo ni nyina watwam ama say no enipa o mu gufie wo Ghana ya o ma wie nursing training aye o national service kura no mu nya adwuma nya be papa ka so about automatic posting so oba be wi agenda 111 and we the automatic house tenafie automatic housing aye automatic housing we house arrest and what to fie school quantity we house arrest for nursing training kura okoye no one house arrest and it na call nursing training no se se mfa so bi ene so hwe nipa o mu wu e hospitals hwe na na Ashanti region e ma o mu kwa wo so nko a e say I'm so almost ahanu adu no miensa ahanu adu no miensa let's say 253 e ma o mu kwa wo so nko a o mawu tama na ado wo so no o se one papa baumia o mu di draw by say in case obi wo fa body be tom chok kotie di munyansa hwa ye mobo etwa nim nyansa kotie ya aboa hwa ye mobo a draw etimi de draw fi akra ana kumase hwi na muyo na de akoma no na kura anase ene draw de ben yo ye se aban na atwa ni nyinam hwe nipa wo mawu nko a wa Ashanti region awu makwa wo so wo mawu number no de mu edro bra eso ne doma ma pia bonten na Ghana fo bodi naji ye I don't know eso Ghana mo sorry a yesum nyame muslim for sre nyame Christian for du kwasi ada ye nda gburu and also fufu nyina akoye politics because of na funti enkoma tro enkomo she na ka wo so for de enka obi bu ne manya ehun nkomo she fa ho ben tema na Solomon Nyankopon time Solomon ebu ni man what is second she ni bi ko sheik Solomon ho enkom because akonya ne da ho ne Solomon di na akonya when president ho ade ho so ye president na anim etinya wo so fo no so ko she ho nkom asobo for the say you see the amanfo kra ko Nyankopon che oh masa nka politics dey free okra o de na e kwai o de ko e na asofo fo nyina da ne tutubotum atototomfo ye nka no kre just say because be kai be wa because mo abro kire akura ebi to me friend so for bi or ye program na me frey because so frey ya no aka country awo so wo America ye frey say ye me frey bi afa so for no bu sam ka say frey na so for aden obi a oba frey bi a obo country so aden na me de ma frey wa afa so aden obu afu ana say na ere nkofo no no mu ye say deal no obi na ka tap say wo mo frey nyina ye na nkofo we nyina ye nyame adifo masa ama wo mu nyina be wura Ghana enka no kre enkyira aban na oteso no enhunu akwan a wo so fa so etoto o man no ye ena obawe ne ena obesa atoa so ena manya ho adi yie ena obekose na nipa ehunu na manne hwe nkora akone obi timi tete ne mo wure mu saa senye me a me wa akwantuo mu ha
a wo hwe nipa no Ghana obi te Ghana obra ontokoko no de ahwe ne ba akọ nursing training owie waye ne national service bra obewie no otifie ko nim senko odi ni koko ni bibi ahwe akọla so benya adwuma aye no waye adwuma abafie na abusunya nya bi de enso ne akọla ni bi school na otifie ne hospitals agenda 111 president Akufo-Addo sisi hospitals enka wo ba ya na so ba na obebie nurses for no mtiti fie nyina na omugum na omo ye adwuma oba ya ni nyina aka wiram ababe house arrest massa enyo automatic posting there be o ye nurse ni a house arrest uwie ya na ya house arrest na fie ye postu akọ enefa so na subambone nko na cheze ekoso wo Ghana ya o mampani wote ho hu we nyina na manfo ofesika ni se ya sami jamfi small boy na na my bodyguard okunkun twantro twakuraketo twantro sa to Akufo-Addo so Nyankopon so de oye ne bibia oye na wona akwa ni brem say da wo so abenyo yeah nkadie na wo so sabi jamfi say sami jamfi mi busa no question obetana so no ede ade na Ghana aka afa ne ho say o akora ya do koto gold board yi de akora ya de a waye die waye ade wati bi Ghana da bi obi e boni di boni enkantro ya wutwa ye nka ba ye no anka wayi apena nka o akora say na o pe kwan aba ama na ban aba yi say no wa de pa bra enso hwe ni na akoda ne hwebu ada so wati ase nurses fu titifie kwa alawo ede abayi oni gina enko ah bra enti pa na papa we say wode Ghana wode eko Ghana say pa hwe kwan ya wode Ghana nam so hwe ne ma akofo kra gya ho osisi affordable houses hwe abrochire hai abai na sisi affordable houses beje o flat na tenam ye adwuma ye tete nkete atutumfo nyina agije kofo di osisi ye nyina aka wiram oba wa yiwani when I see hospitals for say agenda 111 fine akura bia nkurunku bia wasisi CBS so ka ba ya oh minu e ba ye de obeye de eboa yen ma me so me incomplete na me so me fa bibi nsa ase foforo dada na foforo no so beba no na obeto aso na o ma na ekoso ene ya kwan ya bibia yensu ene obi bu nsuo pa woni fie kire wa o basa obebo nsem yare nkoa first ye to je pipe ubu na otim do anu tua pipe mu se na wo no je pipe e wona ma nsuo etene kokonu bi ne hwe ade DDT ya poison nsuo bu num se apaso so na be bawo yem pa o bitititi nso no o twantro be se Ghana o twantro no wa chese wa ma Ghana koda zero eso Ghana wo mo nya bia o mu di no o mo se papa na ya ade we mo di o kwa so de nyame ya ma so be ko Ghana very good udura na wa be hu say yes ubroni say see is believe it Casto masa body no be mama me did na Asumadu ba dodo na afre me Kasola ya kro from ni abrantie so far about say e wa na me tana free nkura brem ye tete me kuma wo house me na fie no ya ti kro from about say de o ka Kasola ana na Asumadu bi ene me what you say? Yeah, that's what we are. Men so me da say, nti esre. Mahama wada on sorry. Yesre no, wada on sorry no man de ko na enye titru galam say na wa say yensuo ne ensu asubonte na wo Ghana first ensuo koto dra ye nkura ble ni etimi ko subi subi Moses zongo honum ye koto dra totobi koto dra wo mbe etimi yi fish tilapia masa ensuo ni nyina say suoni nyina sei ene ofin pa ofin abna ene okohu ofin a bra oyira be ho no problem ye do be see ye be say about me da se ntime sra mo se mo na mo so mo ka bi e wo mo ne mpanifo a mo so mo Italia ban kura no se me mu bibia oh be sra o ja to wati masa
ah na wo Italy ampanfo kra e meeting na wo enti e ya wo so kabi ma aban no because kabi a wo edem so ati ase o man Ghana ni yaban wonye Ghana ni yi wonye ni yi a ye so e wa control no ye be fie ye ni beje of course ye so nya bibia ye betim dia beboa fie because Ghana ni bia watu kwan bia no o pa bruchira so be tra bruchira forever se Ghana ye yi a masa because okro we me aduane be ni edi pasta pizza pano emu Ghana kwa bayire menkan bodie kontombre benye bibia di kama ene kontombre kura Ghana pese be yakra be kra onye bi kura di ohwe ya na ya ene me sin kontombre ne Ghana be yakra be kra yes be kra because asase wo hina de kontombre na e covid free so ene first e na nanam edokoko a wo hye afuo na menkan fifi yeah ene kohwe bibia ye basa Ghana ye basa bra me se be ko Ghana me re hoy enfuturo awura hwekro mu a obetuma sha atare wa amant na wonsi empaboa onhoro me se me pie ko abonte ba bia je se be ye de rodo mentade no wasi me se ade na apani me sisa wo se hwe na ho de wo kro we unim kro ni mu ana boss ba bi fusia ebe di ete be sro mahama yesre no de odo ma na ekode die enyenyenyenye wada o menene na ho na sa amu akọ hina ase ho awani no Ashanti regional minister small boy na ode minister no bo no safo hina no ye hu ade bia wo ye no Ashanti region ho no ye hu no nya sa penti no penti ene ma obi aye no omu nim ho omu so ma nkan omu sere ho yi omu anya bibi na ono mfa ni din to so me wo sa mo akwahene ene ye ewe no nya interchange na akufo ado na yi kufo time na obeye ye na ono odi penti de aka do no odi penti a wo se say school fo nkra akogu ase ye no your bullshit kra because abrochira hu sa ade ni bi absolutely no so what you say yeah etunia next time we be say hia say we dey we say me ba office bi be ye me bi na ato che yeah nti de mre kura ni mo de kakra no no ha nti be say da alternate di na me pa cho wudi ankasa de say me your family ras media ko me hu social media da okay me de am so mi di ano no na Asumadu popularly known as Kasula yeah Kasula gracias a te yo fine why are there mon kasa mo man no mon ka bibi nchiro o man pani no ya no onye o man yi no o man de ekwore de kura o ma akuafo so enya mfaso na wa kuma akuafo so kura why